nii gratulas vin, okase naskistado, kai desiras al vi multe sana ja successai. No? Dankon, bonega diris, regalo, tre bone. Ma soovisin meite poolt talle sünnipäeva puhul. Vi tre bone diris, estas compreneble kai juste. Ma sain aru, et kara ja gratuleera ja sellega. Yes, kai tio signifas ke pozitive, ne negative relatas. Yes, dankon. Mi dankas vin, kai vi estas miaj plej proksimaj homoj. Kõige lähem inimesed, kes on Kuressaares. Kirikus ka ma armastan neid, aga te olete minu inimesed, keda mina armastan ja minu oma inimesed. Suur tänu teile, et te olete, nagu kreeklased ütlevad, ma aitan teil, et te olete teie. Elagu teie.